Ngiyabona lapha wena ngubani igama lakho? Mina igama lami ngicinile Sibanda. Cinile? Lemnyama kayi? Le 30. Awukhanyi Cini. Oh, umuntu nje lomzimba omncane. Akusitsho ukuthi uhamba njani la? Mina lapha ngihlala lo Mzulu manje ngizama ukudingela indawo ukuthi engele ubhedwane manje kala ePicard ukuthi lapha wazala khona ngikwazi ukuthi ngingaphi. Umama kwathi kwatshele endlini. Umntwana onganani? Wamthola nga? Umama wakhe. Mama khona? Usehlala emayadini. Umntwana khona nga? Umntwana khona. Wona umthathelana mama wakhe? Wathi indoda ohlala layo ayifuni ukuthi ehlale layo. Isihlobo sakho? Umntwana kasakamkami. Indoda yami. Oh, umntwana omkakho. Indoda yakho yena ithini? Ihle ngumthathela i-birth certificate? Hanto kala i-head card kala litho vele kodwa. Umama khona ukhona? Kodwa umama wakhe ukhona. Kavuma umthathise? Umama omntwana kala baby card. Umama ngithi ukhona umama omntwana? Ukhona. Kumele ubhale incwadi phela affidavit ngabantu esigabeni. Sike sazama la ku-social media bathi bazambhadalela esikolo manje isikolo kwehlule indawo kasayitholanga nxa ukuthi kala head card. Wona wenzani impilo? Mina ngenzile. Hlezi sule ndoda? Lo mntwana. Liphila ngani? Ke hambe nje ethengisa inkunele ukuthi. So nezinqoleni kwabanye. Ngapha ke selalokho ukudla koMaGolide la. Manje udlile wedwa kuye lo mntwana? Umntwana ukhona. Udlile la? Udlile. Ubaba ngiyangadla. Liyathina ubaba lifika lisuthu ubaba ulambile. Sesizama la ukudinga la edle nxa engalapho uyahlala njalo engadlali. Manje ufika umkhale njani wena ngani usuthini ulambile ubaba uyamkhala njani? Nami yabe sizibuhlungu ukuthi kadla kodwa kuya ungalapho la. Uthini kuye uthi sithandwa uthini uxolise? Hayi niyo sithi ngiphathela mina athi manje akuphathelwana. Kunzima lo. Hayi kunzima. So ufuna ukwenza nempilweni wena akulalo? Yebo ngifuna nje ukuthi sisebenze manje ngifithe ukuthi umntwana ngiyamusa kuba lo mntwana lo Mzulu engihlala la. Manje yabesothi umntwana endoda futhi. Ewami lo. Wendoda le. Wendoda la ukhona? Hayi ngihlala lo wami. Okay. Hayi siyabonga kakhulu.